waangalizi watukufu wa hili dao la Tropic FM nyondikao nyudunga matangazo ya hili dao la Tropic FM to sana salamu do za hanyu ngari mbushiraoni khairi na salama na amani juu ya hanyu tarehi mongo miraru ya Oktober sio ambako zijohu jazi johu kasirini kozi johu tsataya studio ka dhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao ikao ngarjiunda hunu hotel fungwa ye station Elbeit Moroni oskoleo inurikansi nga ari pepe yao ze mikro za hele dao la Tropic FM mada nzima de ya panga wa mpango wa hatu wa hele dao la Tropic FM gari jo hurongoza ze chanibu ya he parti ya mbao parti chua parti ya hemu wa he daula mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi he zen premier kaudizo wazifanya baadhi ya wana wa parti kao kwa jarumane parti rionise etafsir rionise malaka do abaoso rirudi emada ya bilinga jorongoza wa haraya ukaya watende harmaze voti izo kaudizo joko wa hunra hau emanufa wa joko hunra hau e consequence ikao wa joko hunra yabo ntosa na salamu do zahanyu ngari kusudia wananyasi wa he habari za Comor chaîne libre de Comor Info the site ikao patana le dao la Tropic FM tosa na salam gabrego shobashi na mina madame Ben Sahiba Alpha Mzembaba wa he Comor actualité wananyasi wa habari za Comor chaîne libre de Comor Info Seda Lidi Seda Paris Kopladi Badruddin Marseille Madame Ahmed Dikero Mama Ilma Paritine Amada Swali Paris Madame Docteur Dada Marseille Grand notable Abdallah Ali Najim Grand notable Alimbaye Bordeaux Grand notable Jamil de la Pierre Mabienka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kozi jo huja zijo kasirini kozi jo tataya studio ka dhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi hauhusishi wari hauhadile lazima rimikeni ze haki za kibinadamu na partage emission ya hanyu nyiwandukao nyudunga matangazo ya hele dao la Tropic FM leo tarehi mongo miraru ya Oktober mwazi 20 na nraru borjiunda hunu restaurant kanga jamba restaurant Fatu cinema ye station Elbeit rikansinga samaze bengalo uskolewe inu de malaka uritamani ili rijeri mikeni mpango wa hatu ikaziwamba nambuwe emilango rizabe ndizo yezi ya fakhama rais Colonel Azali Asmani ngwambao hukaya ngabajo urwa voti premier tour le 14 janvier 2024 ngwambao walance e code électoral e janibu parti jua ndizo wahisa e secrétaire général Aldarwan ngoni sokaya no wanachama wa he parti jua wamba kabati voti za abenefu kwa na ujwa unjia shahaini mwanachama wa he parti ngena uhuria ya ujitamka yende shakatubali symbol ya he parti jua ngenyao wafanya zemprimeri zao sikiwa jana ambese haruma shaisiwa ya he yabavuni député papa député ikao arumu député ikao ngene jirma député ikao papa Mohamed Sule ngena ze kalite haukaya mingoni mwa wana wa Comor ikao ngwaona yemisomo ya hao hachugulwa haruma zemprimeri zao haruma wandu ikao baadhi ya wandu walio harume parti jua shakatsuba la symbol ya he parti jua mimi ngamaboka ngami ndanyi tanke mwana mkomor tanke mtangazaji tanke lewainu ngamina wa uhuria wa huja lewainu rikensi rambe rihauwe yensi haukaya ngamamini ukaya vizio kao ndizo nyenyi mambao ngamanzo mwandiar mazevoti ngamona kaya daula gende sonai haki jaboko ngabo baadhi ya wakomor waume washe wambao ya daula ngenda ono yabo wa Komor watukufu wajojibu le 14 janvier 2024 samahani wajojibu
ukaya ndizo daula yatendelewa ni Colonel Azali Asmani yezi ndongo ikao ndizo wafanya wa haruma daula ngizo njema wajo huwa voti gaba wana wa Komoro waume washe wajo hamba la sijao ye daula ngende sonai wajo hamba no ko zijo huja zijo kasirini ko zijo tsatsaya tsojo kadhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi hauhusi shiwari hauhadile lavmuri mikenize haki za kibinadamu nasina satsa mianjeza dakika 20 la Tropic FM la station du soleil tout ça na salam enyi wandu kama baka mtutamwe dezevote enyi wandu kanga mambao Colonel Azali Asmani rais wa daula na lawe haruma yes na mrabie na mwambie wa Komoro yeheli mjoko mtoa mhu wa daula yeheli mjoko toa daula inu haukaya sisi Tropic FM ngari amini uka uanzao ze voti sisi ngasi ndao ngari amini uka baadhi ya hejanibu ikao wa parti jua ikao wafanya ze primaire zao jana wamba ngwando haruma ze voti singar amini nana ze parti ikao wamba ngwazo wanjie haruma ze voti ngasindao torhan wa karhan ila washaka kamna ujua mwambe hukaya kabana ukavoti na nyika msusubuti hau kamtuo na zenzia hau mwambie wa Komoro ukaya ze voti ngazjo huzilwa hau kavati mipaka ani mva wa uhansi voti na borsari hundu wa ushinzi ukanda unu ndizori kubaliwa ukaya ze voti kazi na urewa haki ya hanyu haki chado huoni suwa Komoro karikubaliwa kaze voti ngazi pulao ze voti kazi na ujwa hurewa hena mnaikao ndizo Colonel Azali Asmani ne parti serse shaho hamba hanywanyi watukufu hamandanyi wahe parti jua mabania mze wahatu Elbarwan Metro Mahmud kadha wa kadha ikaunga amini ukensi inu gamjo huibadili ensi inu nyondo wa huiruma ikaka msoni suwa Komoro ukaya ze shartu za uhansi voti kazijakansi sharudiru kubali wakaondondi zoze voti nga rizizi yao shakaudo tuamba hanywanyi jau ngaramba wo pepo yabona mkei na mke hunu wao wake hunu rione owajo kutoa Colonel Azali Asmani ne parti serse ikao ngwa uharuma yezi ya makatindano amma kamjoho nesa ya shartu hauye mipaka ikao ndo mkaizizi wao wasonime makungumanyo ya he uwandu ikao ngamuendelea mbio ngamfanyo hazi bazima ukandizori kubaliwa ukaze voti kazi na urewa shanga toko kansi rihensi mshinzi wa voti wa zakweli bomu ambao ye mishinzi ya voti kazi jakasi haki ya hanyu sheika de zeturne mparao wa Komoro walio manga haki nana huwa lahiki na mwalahiki shabu wa Komoro mlio manga watukufu na mwambie uandikao wamba kabati voti wamwambie ni ukaya eka kabati voti enga mdoko ziyaje ze voti ulio haruma ezi kana ukansi haruma ezi jusqu'à 2050 kabati solution sotindei Wakomoro ngondwa bahatishe Wakomoro ngondwa kubali ze juhudi za hemu wa daula ndizongi zo njema Wakomoro ngondwa betsindizo ngizombi shao tataliana rijeriki haruma msajaja wa mabangano wa ufedhehilana wao walio haruma ezwe profite wendelea na nyinyi ngama ambao kazenongo ngazendo na hii
Torhan wa Karhan le daho la Tropique FM la station du soleil harume zidimo jana na ne harume 104 points ikaonga sina vacances wanu Komor ngarambao karina humbani bambu wala kartiwo na masula shanyo bikaonga nyinya ankli ijom kinekenga mwana uhule show mwendo haruma ze voti sisi Tropique FM ngarambao kaya wajibu ndeki wajibu nde ibo Komoro watukufu nde ido njaru mavoti daula ngiyo mbi muibadili daula ngiyo njema mrudi muijadidize bo Komori wanyuka ngiyo njema ubanu zamba ubanu haba kilo sukari nguwasili reali majana mararu mane yabo Komoro do wajuao kwa waridhi au kwa jaridhi haini Mkomori haba haini ebei ya kaza ndiyo hata pinebo wa Komori mrangali yao maopoza unyoru kaunga nyarume daula hote ya pine pompi pine ya gari ngiyo ralijana na yu ikafaral shirin hauka haini Mkomori ngufanyo ya maslaha ya hai hari yabo ngabo daula ngabo service de control ngabo service sanitaire ngabo indini yabo ngaramba ukawa msajaja ngele oinu maopoza aminiwe makalima kaunda warambao sisi Tropique FM na wasaya wenza ankli waoni sao ngeyabo yode ani ya wodo mwendo ukaribake na mnaino hata 2030 au 40 ngoa amini ukawa mwendo ndo kwa na ujo hubadiliwa ambilo kaa umondo sindo tosa na sala kozi johuja zijohu kasirini kozi johu tataya sojo kadhahir ze micro za Tropique FM ngazi pepe yao tinima station elbeit arme restaurant fatu asihazi au husi shiwari au hadile lazima remekenize haki zaki binadamu leo bora chance ani leo ribadili mahala ikao rikaanza paysage njema rijerike tinima ya bahari rimoniseni namna ikao do ya ladhin respect watukufu inyo rikao kamtuta voti inga aminiu ukaze voti kazi na urewa inga aminiu ukaya Colonel Azali Asma raisi wa daula ukaya ndizongu jozia ze voti bahari mabaka bati voti hau emipaka ya hanyu hau zinzia mfanyao hau zehazi kao ndizo mfanyao hau ya makungumanyo ikao ndao rilona mahabitsanu ya huwaza juma ufanya hazi kao mitila wa uzamba banuka ngamu amini zehazi za hanyu mimi ngamu amini nyonru mlobo nze mwanao nehezi inu ngamu amini kazi hazi za hanyu njema kosto repopulation ijinrao Marseille repopulation ijinrao Paris repopulation ijinrao Lyon ngam amini kazeno gozini ngazitabisha we daula ngazitabisha we daula na nyinyi warukao ngam muhimilia we daula muhimilie daula nyandikao nga nyarume daula watukufu daula ile mbelea shawo ushinzi nga utunga we nikiwa no warukao ngwarema we daula mtirie daula njaba kwa tina daula njaba kwa ti oti wando handese daula shatabakana aga sina mahabanu daula wao walio harume daula kwa wati au kaya enti uyo ishimia ani ishimia tabu ishimia wakati ikao kabati ani Mungu ono hato walio harume daula ngwarambi yao ngabo leo ni watukufu wa madanyi amini ukezinu ngebidi umibadili ngabo o croiser les bras bahi doka sisi kartona maslaha hawenda aruma voti mwana nyasi fundi watu waziri mzamani ruhishimu albarwani kadha wa kadha Burhan Hamid ikaongo na ma autorité nsinu Yusuf Mohamed Bana libya allo wana 2030 kezi nungio
ya wata yo ikamnyizi Mungu hado mhansini na muo ikanga romba Mungu mkena muo rikena muo shaga munao ka wanadamu wasonda warenga ashi na mabade jeni nguhungi na bade ikao mrulo na plus de 70 ans ama manaba Mwenyezi Mungu hansi ya mabea ya mabade hansi yenga amini ukaya mana yezi ya Colonel Azali Asmani waba ngwendao hata jusqu'à 2030 kaya leo yinu ngwa wendao wabaki wajohurudie kangwa au pouvoir wajohurudie washindane ne mrulio au pouvoir ulio nzwani akayo de constitution ya Colonel Azali Asmani bana heri raisi wa daula harumaye sharia sha 2018 ye raisi ujoko pouvoir ngujoshindana ne raisi mzwani sio de sharia ya hansi ngenyinyi watukufu amandani na jabarwan na jabarwan na wasaya mlona age mlona experience yansi mwamba ukao ngamamini uka ombondo tsindo eo hata yihonga mjuka hai komori kamtuskinie population ka labda shwabahande shi labda mbabadunda banu ka kina ukiri mtobelilwa mjamni kwa kode ni watukufu kina ukiri njamba msidai haki ya hanyu njamba sistropike februar amini ukaya mabadiliko ya ezi voti zizinji shawo mwendo ikao watukufu anzani mroni sawa banu ukaya kautima sula harumenti baada ya bunga muhinyiu gamhinyiu parce yabo kamsoni so wa Komoro ze hazikao ndizo nyinyi mafanya nyude maana bokomi anze kati haba unifanya mna different harumu anukango rongo wao nionise ka na mdwambi ya madhamana walio harumu daula kaya wanu wamleleso ikaundo walonu wao nikawa mleleso unu de madhamana maopoza she daula ngiona nukta ikao kasukiri gamti yao furaha wandu walio harume daula gamwati yao pouvoir wandu walio harume daula gamwanikao mvua baki harume daula kila sukari ya wasili 2000 timambia likabwa Komori mjondao manga yenti elilio haini mrungu fanywe biashara ya helikao ndio yeye yanzao nguhezwe pri helikao ndio yanzao kabati control ko zijo huja zijo kasirini ko zijo hutataya sojo kadhair ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asihazi hauhusishiwari hauhadile lazima rimekenize haki za kibinadamu msirenge refu za hale ka 2019 le jeshi lifana jao yekale kwa jafanya mwanadamu yujua uparamaizi harumia clear hai harumia edi swara hai yekale kwa ja amrishi wa wafanye wanadamu nsisorenga esprit kao ani esprit ani hanyu mkansi shanyi wangu wa utwali eske mishinzi ya voti kweli ngiyo ntisolekeze kemru ya hansi wa aja tuweze resultat za eze voti ya mungu jorega kamsumjua yewe imru indi ujo towe haki honome wabo hambia imadhamana wahid daula ukaya ujo hunda gamjo mika na muhime mje muone zoti pia hiyo yode namna yansi sheka mzimbiza maana lo zimbiza wala nsu hadaya ukaya na mje harumaze voti betina condition njazamba batsoka mrubanu ngwanziyo hanamba njazamba haki hanyu mdai sha kamfanye namna inu mwebokoteze ze voti zinu yamaga mnikao daula mvu ya ila population kao ndio wamdunga oni ngibidu refleshise ni population wanadamu wanu wanga toko aningatoko wakubalize fikra zao hatandi ngezila hazikao ndizo wao wafanya hokaya mdai mwende Bruxelles mwende haini mbabahan haini biro ya huonesa munisa wa Komoro ukaenga nganyi bazima ni makungumanyo yao
ya community international wamwambia ni kana mwende harumaze voti zabari mtongo tia taradud abongar tosao wananyas baadhi ya wandu wa hepartichua baadhi wafanyaze primer zao jana wamhansi papa Muhammad Sule son excellence ukaya je atende ze vote yabora ha ngabajokonda barwa vote nzuani tena ngabajokonda barwa vote mali wanko tu representer parti jua wanu wana wajua ukai secrétaire général darwani haonesa ukahaini mwana wajua yanzao yende arumaze vote zinu tayari ngudojwa hoenda shaka nao bale symboli ya jua abo wanu wajivuru jana wafanya izi hazikao ndizo wowo waonao masula waelewa kaya homjitamka arumaze voti dio njema homtowo ye daula inu voti singasize parti hizo ngasi wanadamu wanu nani ya nyinyi daula mlio harume daula msilewe jeshi msilewe gendarmerie msilewe polisi ekanyoru mlo harume daula muamini ze hazimfanya ukaya wakomoro ngojo homikano aminifu ukamrudi mwenzo wa pouvoir wakomoro ngojo ujibu ya 2000 mwamba ngabo voti na mitila wao zamba bano watukufu anzanuka ngabo wandu walo naona Colonel Azali Asman rais wa daula fakhamat ar-rais kwa jaka udinda uka 2024 ngujo huja aukangwa uharuma msajaja na mseto bas na utungumu njema waziri wa Colonel Azali Asman baadhi hao wabango dongo hao si ubure hata kwa tutawala ule wanu abora ha tosa na salam kamjo kutolo havoti hao mhansi wa havoti ngenyao gamjo kutolo havoti harumezi inu hao mhansi wa havoti ne population ya Komoro ka ngamrongoze daula walio gawandu wakukwa tina mba isabu za ufanya mshinzi ya hensi ukawabadili ndongo njema waubadili mwendo wa Komori wa Basauwe wa Komori wa Karuma Mwenje wa Komori wa Nwemaji yazao yezu ajodo njomo mijini yanyo fanya mabunjili yo bai 2024 haja na ngaromba Mwenyezi Mungu amani pepe harumensi ngaromba Mwenyezi Mungu le jeshi lirengeze dhamana zao msurveiller population ya Komoro yewanziwa ya hundeze haki za hahe ya tsugulwa he haki ya hahe abanyunyi wandu kawanganye kinyumenezi mrenso msajaja ni mabagano mlonayo pasuka msoni isa udhamana badaula yokutolwa havoti voti mamba kamcheda hama referendum emhu wa daula haijimisa hairesa mwamba kamchenda haruma asis ya mhuwa he daula hazifanya mwamba kamchenda haruma dialogue ya mhuwa he daula hazifanya ndia Rabbi wakati uja waujitamka wakati uja shatikio wakati uja amma ngamjo utowa ngamjo honesa wa Komoro ukaya ndizo zembio razenda mahamitano rabe daula nyinge ndona hii gamjo huambia wa Komoro kaya ndizo ya community international hawe makunguma nyonti pia rakaudo wa yereze barua nize declaration rakaufanya ndizo warikubalia ukaya ngarodora kensi rifanye mshinzi mru wa jina sine daula ya hatu ikli rende sevoti za kweli shakado utwamba hanywa nyija ngebidi utendaru mazevoti bahi daula inu ibaki nanga wandu kao ngo aminuke daula inu waende sona hii side namna hiyo side namna hiyo yotide namna Abasi Jusu yakaufanya wakati yakahai yotide namna Colonel Mohamed Mradabi yakaufanya wakati yakahai kadha wa kadha wandu kao wakawa impose ntinu wa impose Johar wapoze Taki Abdul Karim wakama upoza wa ezizinji wakabana kwa bajaka msajaja hamando na nyoru ikao merite ndume ntinu nyoru ikao nganyi harumea nganyi maupoza wa Colonel Azali Asman wakati uja waambila naze kweli wakati uja wahura voti za kwelo mijini wa Komori wajibu jenga ngamhunsiwe daula inu babo haukamna huihansi je daula mkubali
ukaya ngamdondo nai zo pia gamjoni kwa leso no wa Komoro umijini ye ukubali komu omondonda unu ngujo voti ye daula iliyo ye ukubali ukaya omondo sino ukana uvoti hata simwambia nikataga wandu wa harume daula kwa tira de haruma voti zinu shangwa watu hima wafanya protection watu hima wafanya protection kana garenda haruma voti umanangu abo arambwa ukaya 0x0 abo nyinyi mlio mwanzo mrenge daula inu kapsoni sejirma haruma ze dakaza hatu gazondo ze hisa baga mjumwambia ni hadisi wa Komoro watukufu mjiundao haruma zintanansa mjiundao haruma juzul kamar muntaida mjiundao manga Europa Asia Amerika wa Komoro wakati ndo huu wabadili wafanya changement bifanya equipe ya nyumeni ya mashababi ekakweli nga amini uke daula nyingende sonai sheka kweli na mambo ukae daula nde abanga mjole ponde eke hatuibu ngwezo mimbarini ya Jumaa wa Komori eke hatuibu ngwezo wa mimbarini wamba iza sonda al-khatibu ala al-mimbar iza sonda al-khatibu ala al-mimbar fala takallamu ahadun min kulli wa ma takallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu ensuite ustamiu la'alakum turhamun maana abo hindi lewena ngambe banyu nyoru kanganye kinyume nezi ka iza sonda al-voti ala al-mimbar iza sonda al-voti ala al-mimbar iza sonda al-voti ala al-mimbar فلا تكلم أحد من كل ما تكلم فقد لغى وما لغى فلا vote له يعني نمكنتي مستميلي نجم vote ensuite نمشيليه لعلكم ترحمون ensuite shatilo kari mime harumazen sanansa mdotoa ukakabana ukavote kabana namtoe example wakomo ba wakomori walemewa baadhi ya wakomori walemewa ngao baadhi ya Komoro amba ayezinde yi akangwa jibu na yo haki baadhi ya Komoro walemewa ngao Komoro amba ayezinde yi yabona mwende mashindani bilete zeda kikara nikiwa watukufu wanzani mdungao matangazo ya Daula Tropic FM sazi hisa na singar amini ukasikar benzelati wakati mwingi ili ze credit zanyu ni mjunda wa Komoro au kabati hali walio manga watojo dunga ze misho kaya hiyo ngabo wifi za bure hiyo ngabo wifi kauzo ulibisiwa sha walio manga ngwa heshiu ndema kosonari fanye video tit ikenjema ikekosto bien sûr ke ngabo ikao kwa na ujibiwa ngabo wajo fanye mandishi kayo mai haki ya hanyu mdeye mwambe kabati tamu ngabo kao wajo ufanya mandishi mema waonise eheli Tropic FM ikao yo ufunga haruma mawasiliano haki sharika ndarambe ukaya iza sonda al-voti o wakati ndo huu wahubadiliezi wahubadili hulka wahubadili mwendo nyimlio harumwe hezi na mduchu wa ukaya kamrende njema ngamjo uhansiwa harumwe hezi shaka mnao profite jeshi tena jeshi mwana jeshi Mkomoro ngujo amini ngujo fanya izo ikao ndizo akaya sisi ngo mabangweni ngo nao emishinzi ya hense kange ndao njema ngo jo umilia sho msajaja ula bi even like na kezi na ukiri tena Jamaldin swali ntosa na salam haskabati kama ndo aserse parti serse ikao ngo wanu bija wandu ngonzo nji harumwezi ili waumbise mwai daula ili waumbise ze fikra za mwai daula we yatinje bakaja kandasi na boze no unga zonde sasanya haba wa Komoro ngonzo wao ni siwa bilan wanyu nyinyi mlio mso harumwe daula na muonise jirima anya ukanyi wandu kao wandu harume sinu shale danganyo no msajaja kautima sula ngasi haruma wanadamu janibu ikao wajitoa waheparti jua ikao wamba ngwanzao voti ngasi ndao si Tropic FM ngasi haruma wanadamu ikao ngwanzao wende haruma ze voti kama departi orange wa parao le 5 novembre haruma kongre la yo le moroni ngasi ndao
nga sindao thumma nga sindao ngawe parti ya mwenye baraka tswadi nga siharmaze alliance watanganya parti zingi kangwanzao vote zijezirewa 2014 le 14 janvier 2014 yemwa daula bahengu jipango na ine serikali yae ike wareje au pouvoir au wajotolo tosa na salam bushra njema khairi na hulinda rimwambie nuka kozijo joka sirini kozijo tatso joka dhahir ze micros za Tropic FM ngazi pepe yao asihazia uhusi shiwari au hajile lazima rimikeni ze haki za binadamu au wakati wala dhimke rizia arsarizia garimbushia wa khairi ala alkhair.